Impact Health Link ta ai Momoka Salam na male mayam butaram na ukshari ngasi Health Link ta khana jagadori ba topic asi Neonatal birth injuries haiba hiramasigi matang dani hiramasigi matang da akupa warol khara thambina ba aikoi gi studio da lengsinduna leibiri ba expert asina Dr. Yaikhomba Taorem consultant child specialist Shija hospitals ni Dr. bu han mata taram na ukshari Dr. Han bada lakchani ba question singa si khoi ne lokhachari ba topic asima neonatal birth injuries haiba se karino haiba do haibi Sise yamna marui ba kano ne ba hai topic ne ba haidi anga ma hek pokpo da sigi world da thorok da khwaidigi marui first han ba mana thingna doi ba any kano hai tare problem hai tare ko adona hek pokpa sida khwaidigi maru oi yamna checking an injuries hairaga koina mapan da superficial oiba mapan gi external sopu na tabu ko anga manungi kok to sopu oi bi ai mapan gi sopu to dum yauri se ko masai adigi lungs to sopu ai mana hector pada mama gi phattaba mahi jing lungs mong da changi ba khoki ba dugi kano aduna marum oidana mon da so hom wa ba khopa adum su adigi mayam gross oina yam lei ko aida ngasigi oina je koina family focus tawning is sai gi maroi ba atai mapan gi injuries jing sidi yamna thoina impact laite ba adubu koin sagi koki injury sai koin hek pok pada kapta dana sagi oxygen yaudaba khotaba gi thaba khara lei ba aduna sagi kokta permanent sokpa permanent oina sokhi ba ko adana sagi even injury hai godin sai pok pada khong tik pugum ju injury ni adigi thorok pada sagi chanda dana sagi akoi gi shoulder jing je hek dystocia na hek paithok ki bele hoba nanthok pa khopa adubu su injury ni injury di am khal yami ko adubu sagi hek pokpada kap khidaba khokhidaba adigi sagi adugi sequencing label sing do adu miam si amna khangan miam na jam darkar oiba adugi ado doctor hai sigi injuries se angang sida oiba ya ba ki chang se kyam yam na wang ba ke han adi yam na wang me moi si ko amna percentage se adubu hujikan je anuba sagi sagi mayam na government ki side su adigi private ki side su training dei kai degi yamna nursing mayam da doctor khatana tana nurse dagi adigi specialist mayam dagi sagi hek pokpada angang da smain tawta di kai kai tawni natraga hana dagi sagi ultrasound dei phajana facilities phajana lerik adagi patient kangu na ju yamna aware ore padi phajana checkup chatna khotna tarpadana sagi chance am handare hujik just angang lisingama haidi 1000 live version ko ahing ba angang lisingama pokpada around 6 to 8 khak to eb ko aduna sigi thoi sisu sagi adajum tongan na budi khaidoi adu si ji hanadi amame hujikti si khatanga si ju handari haidi sum facility henkalakpagi awareness henkalakpagi adagi attend toriba mi nurse na doctor sing phajana yaurna tawrukpagi adagi hai singakpai mutungina ado doctor hujiki angang sina mama punung dei hek khongdarak pamatan sida kapta base sisina kyamu yamna khudong thiningai oi masidi yamna khudong thiningai oi haidi angang kappa haise koina myam kappa na haise sagi angang ne so hon ba hobune hai punung de lengai de everything magi mama na loina sagi hon na khotna pibi ngatne sagi magi samnari ba khoidau da to supply to bunga tani aduna hek thorpa di mathan everything ma mathan loina start to doine ba kappa haidena sagi lungs to expand to laga so phajana hon ba haise kaino sagi oxygen jine kai haksang da kok ti yodna te body organs in the parts in the oxygen je thado ko doine aduna sagi thado pudu hek kaptana thingi ba khokhi ba hek thorpa ga koina hek pokpasi first 1 minute se mama dagi hek thorpa se first 1 minute se amaru eba golden minute hai ne ko golden minute asigi minute sida yamna tawbi hogadaba monda kap khradi phare thai mathanda dum hek thorpa kap khradi masagi lungs to phajana function tawduna sor hondana sagi mai organs ling function tawduna khotna taw adubu any problem am leidana sagi thokpada kuina changiba natraga mama gi problem leibadagi natraga angang du problem leibadagi thorpada natraga ha gi badagi kap ngamdreng khala jadoi ta ding sagi maruina akoina khalije koki injuries brain injuries kok sidang sai oxygen phangdabadigi ma sai neurons sing nerve sing se damage to gibse and permanent oigal leba adumai thokragadi yamna bera ka ba adu thokpubudi sai oxygen phang kap tragadi oxygen phangdagadi sopubudi every organ sokpi like kidney do oigera dagi amada lungs heart everything sokpi adubu kai maru ena khoi concern am origin sai brain injuries di yamna khoi change to boyong wai ba adugi hena yamna focus se to ni ko ado kai gumba angang sida dumai kap khidre ba adu ta de khoina kai treatment di tawba yagani ado khoi hamadan sagi sigi positive sagi koina prevention is better than cure duneba haidi aduna sagi any
angang pokpham amada pokpada ko sagi well trained nurse oigera natraga sagi doctor mo oigera everything hek angang je thore adi kaptra ding sagi first 1 minute to buya ba ma sagi steps lay pasana sagi protocol oina all over the world si follow to go ko ma hek kapta di kitobi kaptino ma je suction haidi sometimes mahi manai na phunjalaga kaptabra natraga naton na phunbra dal lokthok pi ba natraga sagi koin ga tv daga uba haidi atopada u mi kaptra kan thabak daga number khopa dei injection ga kapi ba khopi ba aduna kam kan kapakani khukuni haibagi protocol am lay ba aduna already angang ji puoga kaptraga kuira kanda kona yeng badudi to ikan kana deba sagi hek han ba first minute hek kaptre haiga se intervention akoina ta hobi hobuse suppose kaptre maunda stimulate to bo khopa de sagi phun ma sor hom ba khopa gi dam le modi lothok pi ba suction to thok pi ba anatraga na sagi adasu yada ba khota boi ta di sum akoina direct mai kano pi ba lay ba oxygen ni mapan de akoina kam ba ana ambu kana duna kam pi ba adu bhau yada di man mai ge kano pi duna sagi thaba ka nam na khotna de tube ka jel lang sa hapna to ba khopa gi protocol follow am le ko adu kaptra kan nga sagi thuna yare gi thuna ma samana kapcha draga jo oxygen do koi mapan de pi duna khotna hana metna khona tawri se season hena maru eba once kap khidra matung kona suppose 10 minutes later matung da magi koi gi scoring asu le ba 10 minutes later matung da kap ta ba koi na ICU do pusan na ying ko do sometimes adu magi outcomes benefits yamna hinga ga ju angang do hinga ga ju khol ga ju amna phajada ba khar egal le ko aduna sagi nauring ai da hek bu matam du da kaptra di adai matam du da yam thu na as soon as possible kaimba intervention में हमने फजन तो भी हो रही है साइकी chest compression थबा को नंबो एगिरा oxygen बुपी बो एगिरा न तरह साइकी ट्यूब को हापो एगिरा ता हो रगदी अदम फजना normal ओइना दम लेबी आइ कम तो किडिंगा लितन अंगांग जे हुजिकी स्माइना पोलक मतन सो होंदे बेगी हुजिकी केसिंग जे थेंगना की तादे माना चा हाइबदी तुंगी पुंसिदा कई अनाबगुंबा कई थोलक पे याबे अदा सिगी जति कोइना जो नगाइ तब कनो ने को हाइदी sometimes कोइना injury brain da adagi suppose kidney injury atai organs lo injury oidine adubu atai don sagi treatment toroga adum phajana phagalakpa either mon da yamna hena sokhidana treatment ngamdadana sometimes mortality si ba yaw sum yawini ko adubu hingdana khotana torkan da ma ko na ki sequelae hai din sagi aduna kaptabadagi problem thoktana lehobuse lehoraga sagi mon tungi life da problem lakaduse ayamana sagi kokizin oigal lebo na kokisi da ma sagi oxygen phangdabdagi sagi hypoxia na ko adi oxygen phangdabdagi sagi e gi kano dagi bera ka gi badagi thokibje brain part se kano sida karamba jaga da thokike natraga whole thokibra haibu depend taweba kitang adum da pokibje kitang thona magi saiting watung just khong dang ga chatpa ngamdraba ngamdo maroni thokpa gyan phajan taba wari loin sana yaba condition ju lei adagi khara hena sokhraga na pura paralyzed or chatpa sung ngamdo khota bu ju lei adagi ta hena sokhiba yam kan tawrga di magi maron thoktaba chatpa sung ngamdo ba kaim ta ba men ta da pra men kanoina cerebral palsy haja koina ko koi medical term asmain torga pura just hinge dang thokpa karimta mama pa masak su khangdabi adai kaimta maron jo thoktabi ama leibsu leiba adu ma sagi kok ta sokpu du gi degree gi matung ina ma sagi outcomes jo yam kan hena sok jam sathina sokraga di survive tongam dab je survive torga jo yam na hekta kon hinga ga jo pura paralyzed tawdana degi kano maron thokta mit ai kaim ta dabida leibusu yawi adu ma kitang soga na sagi just khongdang ga seega kitang chapul noi daga dum pra normal leibusu lei adu smain torga magi degree of injury do sagi pokpa matum ja kyam thina soki ga bido adu depend do adu do doctor hujiki magi shock pai chang se sidi yam ka hena ga shock pa ki chang se kyam ka lei ha adu sai adu si akoina si ju koi gi kano leibi matungina sagi specialist leibi matungina ko adu ma sokra jung sagi intervention do phajana tawrak padi huji handareba ana huji se only 0.5 to 1 kano khatane per 1000 hagi life popular haidi leibigi matun hana di am wanga music sum je ko adi yum daga poi ngai da adagi kano naga sagi koi mai bi naga popo ko pobe gamen ta pote ba na huji se yum da hospital da loin aduna sagi hospital da pu kaina hai jing je hospital da pu de adum problem do sagi doctor na traga nurse train na mana targa du iman sagi oxygen hona bi ba khopi ba to je si to ga di sagi chance so haina nem dare ba doctor se normal delivery to basiga sis to basiga ga ti
खेनब सी खेनब से कनोने कोइना CS ana tori je kaimba something more the problem ama lakpadagi tori ni ko normal ajina usually mas normal pok to ke shu to ha begini to bunina mai je chance aduna masagi dum handa dam ne ba kaino da normal pok put normal aje sai ultrasound regular yengai ni adina mai je asidi kaim to ro normal ngamni kaim to problem leite ha begi normal to ni aduna sai gi CS to di asidi horen pok do bera ka do le aduna aya mana CS to di problem ama leibagi de mukta torok panina ayamba problem group to the CS to chin manin ko aduna sumna kanda hena incidents to wang ko adu incidents wang aduna bu kamayam je CS kuma to the hena special kan attention to pini aduna kan sing saigi angang de ogira amodo ogira aduna wang bu je CS ni kitang hele adu bu hojikan jing saigi oijeraga su saigi suppose thasu dana pok angang ama haje adu ju CS na yarakta bu de suppose mama da BP wang khapagi tawreng khala jantra ga ising kangi bagi natra ga ising hen bagi natra ga adu mayam je adu CS kuma ne hen galak panina abnormal oibu du group to CS ne manina saigi po kana da ju pok po da saigi problem thok po ju CS kuma de hele adu ga doctor hojiki angang smaina butt injuries lai hipse sisina hingbagi chance sisiga sibasiga di kam adu kanone hingba budi yam hinge hingba budi haidi thoidopa kaino da facility leibai matungina hingba adu akoina sagi mamang thai jigi sagi problem se hingaga ju abnormal oin hing hobu je smai lei aduga siba dudi hojiti facilities yam leibai matungina almost kaisu second day ai leiba je very rare ne ba adu ma kana to bada face to bada ko adugo ayamana loina hingbudi hingba hingale mai pe kana adugo sagi abnormal oina degi problem jing da hingaga ju khara struggle tawra hingba adaga sibugum budi adu sumba patient admit to da chamung admit to da one mukta ne ba kana to ji khajana adudi care gi makha da ole ko adugo sigi de khoina kano si survey ji yada ba na kaino hospital gi tongale suppose facility fajan leibo any facility leibo jaga do ambung si da ju yai ba facility khara wa pa jaga de dum ila ila na sigi ju yai ba dana adugo matam gi matungina de amna sum sibadi yam handare adugo sagi permanent damage sai pok podu sokhrmina phane amna treatment toroga ju normal oidabudi yam ado akoi normal oina haibadi abnormal da anambana chali je se normal oina lahanbadi ngam moitaba aduna si je once I have sagi kok ta sagi nerve sing soki ba haije sing mai je almost kana permanent ne ba ana permanent damage sign thoki dai mai degree do yamna ka hen soki ta di any treatment like ba possible ada moi je any kana theoretical di atai te du leibo ya du actually treatment tor ga further have treatment je like aduna moi je science hai the prevention is better than cure sagi angang je kaishna tab da hi hai du ne ba aduna sagi mafam phajanam chaba adumba haisingba kaino da minute kano kitangi wari ne ba aduna hek pok do phajana tak attend tawdi ila ila na thaklona kaisi tawri do angang je hek thengna attend ta horga de thengna suppose angang doctor amna thengna pok polore kap tre kana ta horga din sagi permanent damage do thokra matung na ding sagi treatment du leitamina sagi sokhre angang je pangam dre hara kuin hida ke ni tang ya tang hida ta ka pa any hida tang ge hongge amrite aduna irreversible ne ba aduna sagi thokhrga di upai leite thok tringai da thok tan ba to ne pe am ngai jai doctor de khangjani wa ham ka le break khatang han log jai matang swais da break am log jage break te ge am thuna hanjare ke impact healing meeting ta dun le biu मैम अमुका हना तराम नोक्चरी ngasi healing da khana jarmi ba topic asi neonatal birth injuries haiba asigi matang dani doctor makhata na khangjaningi bese hojiki angang se ko mama sidagi hek polak pa matam se kapta bese sisina kari maramna kapta bese oiba ya bage adu su haibi sisi maram yam gre haidi magi ade koina sisi kano da akoi gi medical tan birth asphyxia no ko ade pok poda kapta bese ado si mai maram si mama gi maram oibi natraga angang gi maram oibi aduga ana mama gi related haidi sometime mama de any medical condition ade atopa na ba leibdagi phajana suppose sai hariba koi gi punung de ising handaba degi natraga pising ising henba everything balance legdam ne henba khopasu umya degi even koina
blood pressure hai je khoi ni cham cham ba myam thinai je mama blood wang kha khiba kho khiba adu ma adegi anga mama se yamna nau ba mama gum boiring khalasi natraga mama yamna han oi oiring khalasi natraga anga yamna pokpa mama oiring khalasi multiparity ene ko adegi kano se saigi anga museum name ba yam name ba dei ma saigi angang gi thokpham canal ji da angang ji ga chana da bugum ba angang jam size chaw bugum ba sum ba angang kano se ai mama ki related group phanamam lei adei angang gi de su related suppose angang je magi hanadagi punundagi chromosome genetic ki defect kumba leiba adumba aide koina down syndrome kain leiko any syndrome am le adum defect leiba natraga adu natraga na angang de sometimes mama de loraga infection gumba leiba angang sida adagi koina tha suda matam yodringai da thota de ma sai koi gi lungs ek thorok gan da kapna bu khona ba koina sai gi kano leiriba lungs ka khatna ba du gi surface tension handana ba ko chemical mahi adum yaujari ne ma sagi angang ma sempoda adu do phajana sema mapung phana yaudringai de hek angang pokta di mapan da du iduna expand tongam da na kap kumba sometimes angang is congenital deformities like an sagi koina haiba heart ki da koina mayam do tabiram ne heart hore heart ma kun leire khole ka haiba smaina ga angang da heart problem leibu kumba daga lungs ta problem sagi congenital deformities I did my heart, lungs, Natraga, sometimes Tibon Tirin Jiprak and the Yauri, Hagalaga Soidina, Tabarum, the Gazakapaco. The Minternas Mina Angangi related Nama. Adagi, some Chamba, when a pork but during birth, pouring him can I give Mahim and Ijikra, Hazan Giba, Takiba, and the Aquina Sagi, Espirito Wanako. Then Natraga, Mamagi, Patabam, he, Meconium and Glavo, the Mangang, the Matiki Pajan, he Patabudo, Heck. So hambang karing the heck wind pipe to changi bugumba so most mentoraga kapta bagi condition yamle adugi sagi during pokpugi process ta related adagi angang dugi masagi congenital related ko adagi mama gi related mentoraga khaidoga ma sagi pokpuda kapta be manam jingse aduna sagi mayam do amma ogira sagi heck porpada doctor duna adugi mayam do identify to aduga sagi kano to kapanna ba sagi intervention में खत्म हो है दिन साइकिल कोई ना तो हो तो यानी हिदा को कापा जो ऑक्सीजन वो पीर जो थबाको नमो जो में हम सकते हैं अदो डॉक्टर हो जिके हायर बर्थ इंजरी से हायर था सुधना पोपा नत्रगा था हेंटोगा अंगांग से पोउना बगुम बसिदते सुगी केस से थेंगना बया बय चांस से लेबा याम थेंगना बय मोय जो साइकिल मतलब में जो मैं बैलेंस में लेनी अदि वेट हायर जो वेट हेलगा जो सपोज कोइना केजी मरी 2.5 तेना केजी मरी भौ से कोइना अंगांग नॉर्मल when low neba na 2.5 ki mamang do pokpa hadin sagi tha surgo ju piktha bana tranga sagi tha sudaba angang oiba 2.5 ki mamang pi gai danger wange hadin sagi chawri gai ju danger he kenon sagi post tam do angang do hena sawring khalaji 4 kg hena lanthok ring khalaji ada 4 kg hena lanthok pa dain to tadi ma sagi angang gi birth canal da thokpa da chan da ba yawring khalaji magi shoulder jina da napsalaga maji magi angang gi pofam unga thorka da hopa da ya da bring khalaji adu duna maram oigan sagi maji adagi akoina matam angang gi pokpui matam umje le duration sagi stage khaido ko adu stage any stage ma sangtok ki hen tok ki na thokpa thohou da na palla lei ba khopa adai adum jam lei ne aduna sagi tha sudab anga tha sudab ai kuina ai sai haje gi sagi chemical tha do sagi lungs tu napsan adana ba so phajana hona ba khopa lei ne adu du khara yaudaba natraga deficient oiba yauraga ju phajana mapung phan yaudaba adumain thoraga di hek kaptabugumba ade sometimes sakoi punung da lengai di heart ki condition do normal oiba du matam sorok matam yorkan din sai do phajana sagi makhun ga ji mention jara thokchar ka do hek ngan na thora di hek heart ki makhun do hora thorpugumba sumba myam se tha sudarba ju problem ju thokale adagi tha surgo jo sagi hen to khibagi ju problem le hen ju ya di wat ju ya di smain toraga adum thokpa da chance ti phajan le adubu khoin ha ga si da thokchar ga ju hana dagi anticipated oirga di ko ha ga ding ha ge ma se tha sudre si angang je adum hospital amle to se adum gynecologist ga child specialist lo len pau phone ba ngata ne ba si angang si kano da 28 weeks khatani adu si smain toraga si leibani aduna emergency si sam to doini na ta si to doini aduna sigi matungina adu gi prepare to na khotna to doini adu doctor hojike prevention oina loba ya se to sai prevention se adum khai ngasai di palai prevention atani ko adu ngasai gi
hꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯃꯥꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯩ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯕꯦꯂꯥ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯗ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯏ ꯋꯥꯠꯂꯒꯅ ꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯀ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯛ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯊꯦꯡꯊꯗꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯐꯣꯂꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯝ ꯀꯞꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯏꯖ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯧꯅꯗꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯇ ꯁꯣꯛꯑꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯉꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯈꯪꯖꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯍꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯅꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯛ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯝꯃꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯈꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐꯝꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯌꯣꯅꯦꯇꯜ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ 100% ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯛꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯅꯦꯇꯦꯜ ICU ꯐꯖꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯍꯤꯒ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯁꯨꯗꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁꯇꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯔꯐꯦꯛꯇꯦꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯔꯐꯦꯛꯇꯦꯟ ꯇꯛ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯨꯡꯖꯪꯉꯝꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁꯂꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯚꯦꯖꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CPAP ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁꯨ ꯃꯦꯆꯨꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CPAP ꯍꯥꯞꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯅ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯔꯣꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯗꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯗꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯍꯧꯔꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯀꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯣꯕꯖꯔꯞꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯀꯣꯁꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯅ
haidi adu piba facility suppose koina tawya ba khazu leiba ko haidi hek adang pokpa pithak pa hobiya da bu se mapan dagi injection on loina pibiba tha su da bon sagi yamna nganna polo ko jing do sagi injection sagi hoina piba protein vitamin adi mayam se loina injection oina kapiba si jamaru eba koina som hinghan ba khatana tar mai nutrition du mapan di phajana thakpa ngamdraga ju mapan di phajana pibiba khopiba to buje adana sugumba phajam jo tawraga di mai gi duration gi matung indi ile duration kharana adum 7 days adum hobi ami kharana even months sang pui ai ko ada pisak people sagi 1 kg gi makha ka du sometimes 2-3 months sang ju ai ko aduna kaino si di exactly the heavy address dubu yamna one of the cheapest in India at the private hospital gi marakta de adi government ka budi compare to budi yadre adubu but private machine da di cheapest no heavy amno ngaje doctor matam sule sele message sam kata han pibe aduna sagi message se sagi mayamna khangbi gi se angang gi pom dai is the hobudagi plan to bo hobudagi ko plan to bo hobudagi gynecologist am fajan tanaba mang sagi angang du ju khandi da mayamna mama ka tu na te ko adana sagi pokpa mafam da hospital da pokpi ba any hospital da adaga hospital da sagi angang gi doctor fajan yaw natraga angang gi doctor mang so well experienced sagi trained nurse ogera sagi angang ji kai mukap ta di resuscitation to bagi adum gi training hairaba pairaba karama mafam da angang pokpi ba Thagachari doctor doctor ki mamal yam lo matam khara kai thopiraga bad injuries ki matang da kanar wa pham khara thambi be na ta phanna na thagachari ngasi gi damak ta di matang sai da healing lotion jare mathang gi chayol da anoba topic ama mu pujune lakchake ngasi gi damak ta di kaina na ba yathani jare